this. That's why we're here. You came down one day. Wasusi sono sang. Wasusu umsebenzi. Susa. And don't say, we thank you. When it was found in the cross, ukuze kungenzeki ukuthi siyimele kuphela. Sithi hallelujah. Wena wethu phakeme. Wena wethu ingcwele. Jesus came down. Mjana iyake leyo nto. Bizena umkwala mjana iyake leyo nto. Thank you, Jesus. Thank you for this hour. Siyabonga msindisi. Siyabonga Thixo. Siyabonga uNkulunkulu ngamandla. Siyabonga sonke nanini. Siyabonga wena obulala zonke izinto ezilwa nothando lwakho kithi. uNkulunkulu siphe indlela to walk on this holy path with the grace of God. uNkulunkulu namandla egameni likaJesu. Ungubaba othembekile. uNkulunkulu oyingcwele namhlanje. Here we are searching for the righteousness of God, searching for the path of God. uNkulunkulu oyingcwele unguThixo, ungusoni nanini. Siyabonga uNkulunkulu wamandla. Anoint this short sermon of Christ Jesus. Amen. I'm telling you about something that's very powerful, which is almostly the only thing that can hinder your Christian life. Ekholweni kobuKristu kunezinto ezama keynotes uma ungayinakanga uthole kukhonzeka kanzima, because ukholwa it's just an attitude. Once you have a wrong conception of ukholwa, that's why foundation is very important, because once you have a wrong ekholweni kwakho, indlela ocabanga ngayo, i-background yakho, leyo nto affecta everywhere. Noma uNkulunkulu angaphonsani ifikela kulo mqomo.
So ke ngivama ukuveza lezi zinto ezibalekile ezinoma ungayibambanga ulimale for the rest of your life. That's why umuntu mangihlala most of the time ngiyakithi asiqale phansi chaze lento yokusindiswa, because abanye they don't even know what is it. So bebejoyina amasonto bethola ama-philosophy. Uma ungaya understandanga into kaKristu necebo lokusindiswa umuntu kahle, ngisho noma sesikunikeza i7 seals noma sekunikeza i7 church ages, uzoyibamba ngenhliziyo wrong. Abantu emhlabeni bonke babona abantu benenkani engaka nje benza okuningi angakufunanga uNkulunkulu, because kulula ukwenza okuningi kunokwenza intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu is very simple. So ngifuna ukutshengisa ukuthi why abantu abaningi bebanenkinga ukukholwa kalula bayobevuka abantu. Uzobona ukuthi there is a trick enjani. Funda u2 Chronicles chapter 7. uNkulunkulu aka-upgradeanga i-difficulty yokumthola ngokuletha uJesu. Akenzanga indlela ezulwini yaba harder. Akenzanga ukuthi abantu bebemzama ngomthetho behluleka, then wabeseletha a highway. Ulethe a method where umuntu akadingeki at all. Inenza kube likhulu ukukholwa is because umuntu wadalela ukufuzula. Egazini lomuntu kunokushisila. Abantu nje bongavela uthi nje nanzi inkululeko. That's why today babasuka bashisa iflat nje. Ngisho noba ungabanika economy no bazodeleka. Yini abayifuni into abantu ekuthiwa abayisebenzelanga. Ngoba angeke basaba nezibongo ukuthi thina sokomhlongo, thina saxotsha amakhaladi sawathisa umncane. Abanayo into abazoyisho mabeyibonga. Manje lento kaJesu iphoxa ukuthi ufika ube unobhandi. Ufika nezikhali zakho zonke netalente lakho lonke nesibongo sakho sonke kuthiwe akukho kuzorecognize wena. Akakubhengi nje ukubheka uNkulunkulu lo nobungcwele bakho yonke leyo. Manje bonke abantu ngokwezizwe baba nezinto ukuthi thina samaZulu thina sikwazi ukwemba impande phansi sihlanganise isithakathe. uNkulunkulu akayifuni yonke leyo nto. That's why kukholwa kulula, because uthi umuntu uyahamba afune elona vangeli azolizwe egazini. Mangomnikezanga ivangeli azolizwe egazini uvela bhoreke. Ufuna into nje ezoba usikhwili ezophuma sonke ibe nedayari. Manje lo Jesu ayinjalo ke. And until ube useless akaqali lutho uThixo noma unganolwazi olunjani. Uyayeka nje lutho akho ngisho ukukhuluma nawe. Umangala uthola because no V5 unento ethile. Akufunda lo verse ejwayelekile nje. Ngiyenzani mangifuna lezi zinto ngifunda iverse kuphela abantu bonke. Chapter 7 verse 14 funda. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwi labo. Akhuluma ngesingisi. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kuzo zonke lento ezibhalwe la abantu can do easy. Bizwa igama lakhe. Humble themselves. Ngoba tshela abantu angadliwa for 30 days bawo bangangadla. You can do anything.
bafuna ubuso kaNkulunkulu bakugcwele ubuso kaNkulunkulu. Iwande inkinga, forsake their wicked ways. Iwande enza abantu ba evangeli bangal understand is to forsake what uThixo calls their wicked ways. Now, makhuluma wicked ways la khuluma ngezinto ezubungcwele ezokulunga umuntu azama ukuthokozisa uThixo ngazo. Umuntu aqhathaniswa uNkulunkulu ngokwenza izinto ezimbi, uqhathaniswa uNkulunkulu uma ezama ukwakha imisebenzi yokuthi avele muhle phambi ngaphandle kaThixo. Funda iBhayibheli long, Israel like bakhona uNkulunkulu is when they tried. Sibuza uthi uNkulunkulu abanikeza izizwe waqeda wabaphonsa ngobanaka nje. Yini enza abajoyina amaKhanani? Yini enza abajoyina amaFilisti? Yini enza abathatha uNkulunkulu baboda khona? It's because kwakunezinto ezenziwayo lapha ezenza ukuthi ulunge ngemsebenzi yaleli dlozi. Kwakunezinto ezithatha ingane inqanyulwe uma iwele iphonswe emlilweni. There were sacrifices, there were things ababena bezenzile bafile ukuthi uNkulunkulu. Yini enza abantu bangafuna ukholwa? Because Yeshua kulona emsamo uyazi ukuthi I'm actually doing something la. Uyazi ngisho ingane uyimisa uline la ukuba serious la sosulungisa into za la ekhaya ukwaguqa la ekhuluma nakwamphemba. Yeah, because land inamathela enyameni and ukunamathela kwenyameni na yenza ukuthi mhla kufika into ekuthiwa nje ungenzi lutho. Ngalungisa umsamo ngihlushwa inkanuko kuthiwa yozanayo lo nkanuko. Bangihlushwa inhliziyo embi siyifuna injalo ungayisusi lo nhliziyo embi. Angihlushwa amaphupho ozanayo lo maphupho. Angihlushwa yini esiphambanweni kuziwa kunjalo and I was adjusted. I was the problem if you've got a way ofuna ukuyihambisa nendlela kaNkulunkulu ifika phambi kwaThixo ibe wicked way. If my people forsake their wicked ways, that means wonke lokulunga akanoku ukuzibuza ukuthi yini enza amaKhatholika angakholwa ivangeli. eCatholic mawufika uba no 10 years uskrinwa. There is a serious formation. Ufuneka ugonywe, ufuneka ube uskrinwe ngakwakhona, udocumentwe ukuthi wena ngosuku oluthile wabhabhatizwa ulompriest ukule parish. You have to marry a Catholic, otherwise you cripple the holiness of the church. You have to convert. And so there is strictly holiness principles adlula anyone I've ever met on this earth. Abeka abantu abalwa ngenyama nangemisebenzi ukujabulisa uNkulunkulu like those people. Uma ngabe intombi akhethwe angashadi for life, is there any other sacrifice umuntu asifazane can give? Ucabanga badlala abantu omunye abe indoda angashadi for life ahlale convert? You think those people badlala? No, isegazini imisebenzi yenyama. Mawuyenza you feel proud in yourself and kuThixo is wicked. Anything but mawuyenza ufeel ukuthi ngi-righteous manje siqoke uniform nje. God forsakes that thing and let go. uNkulunkulu that's why ilanda abantu abangacacanga lapha, because abantu they took upon themselves. Sokunzima umuntu obesazi yonke into le lokuqinisa imizi lokwenza amaladi
wenza zonke lezi zinto. Bathi umuntu umkhulu wami ayikho into enzima njengomuntu wazi yonke impande lapha esihlahleni ukuthatha isiphambano. Ukhulu kabi umuntu osekwazi ukulungisa izinto. Wayebethwala. Inenza kube lukhuni kangaka nje ukukholwa ungenzi lutho. Awuthi ibheka impilo yabo nempilo yethu nempilo yawo wonke umuntu la emhlabeni. Akho mehluko. Kodwa leli dlozi labo because kunabo lapha ya yabona nje sesikhona kuthiwa ngize nenkukhu inkukhu yasekhaya inkukhu yasemkhaya yabona lento imnandi ngoba yabo inokuthi utshela ngisho bamncane wakhona bamncane hayi bathe angize nenkukhu lapha bathi angifike nenkukhu engakaze iqandusele ngiyitholile ke bamncane lapha elokhuzeni besethi asondele naye uma behlangana uyabeza ukuthi bakhuluma into ekhuluma lalake ndodana ungaqali ngenkukhu ungaqali ngenkukhu kufune iqhuthe eqala elihlancane iqhuthe elingaka liphuma kahle ngazini lento ulihlabelela ekhaya uma ikhulunywa uyeza ukuthi cha lento wonke umuntu uma ngenyawo nonesishwaphu nezinqa namhlanje wonke umoya phezulu isisu sibaza sifubeni into ngathi kungeniswa idumbu ngesibhokisi la kukhuluma wonke umuntu khona indaba isenyama elibhasopa isenyameni. Bese mina nje ngiqala ngithuma la babugijima kwafika inqwaba laba fanatic lakho laba fanatic nje la akhona ngomncweleni labo bogcwela ku TikTok abathi angadli abathi abayengachathwa lolu qembu nje labo Enigma kwafika inqwaba becabanga ukuthi ngisebethole champion ngathi mina yangikholwa leyo nto mina ngathi nje bona nishumayela la nididekile but ngithi mina nithi akishumayele ke nje lento leyo akunawo wodwa umthetho mina enginawo empilweni nje ukuthi unomthetho lutho ngememeza nje righteousness of God wena uyoshintshwa yiyo wena nje iba in the grace of God ngizobona ngikiya izinto ngeke nginomthetho la endlini naye abantu abanje no wasibona abantu abanjalo sinqunu njengawonke umuntu la izweni enifu uNkulunkulu ozenza anything ngathi iyokwenziwa uyena make wazama to establish abantu baNkulunkulu yabo ufuna uxabana noNkulunkulu establish abantu bakhe by yourself mawufuna uxabana noNkulunkulu khesha uNkulunkulu umjaha uNkulunkulu ukwenza abantu bakwazi umama la emthatha eMedela Park uthi nabona 7 wathi hayi usho siyabuya wathi ubona umbona kuye kuyikodo mama uzola abantu befakaza bebelahle konke beholy kuthana sakuseni koshonlanga ekhuluma uNkulunkulu kuprofet bakhohlwa into eyodwa nje if my people will forsake wakwalindwa ebusuku kuzosa ku-1998 kokathiwa okumuntu osebhenka akakhipha imali ngakho uma ufika la mina uyafika nje ufuna uNkulunkulu ithi awuko-register noma yini ufundeleni ngisenza ukuthi uphume lento ikhiphe nje kuwe ikhipha nje kuyizoxaka lento le wayiqala wayifaka enyameni waqala yabona mina lembona ngiyibonile ngakudala abantu abaningi abangishile mina ngitshela iqiniso nje bangishela into eyi-1 angiyazi lento ibe yisonto yabona nto ifika ngenze beyisonto magaba mina akunama-branch everywhere kuthiwa noma ngibi nekhanda lami lamnyango la ungena uguqe kulona ngaba kugcwele okunendlini nginonesipiriti sami ngabahamba bethi sathu amadoda yabona umbono thina futhi amona isenyameni ngaba nginedayari ebhalwe phansi manje umnyaka ubona ngo-2003 kwenziwa kube nomgubho owenziwa ngalo nyawo kuhlatshwe phansi kwekhanda kuhlatshwe inkomo la ngaba ngiyinkunzi bami kodwa ngiyake nginqamla ngesibomu vele ngiphela ngumjide nje ngiyongifitha nje umkarade ufuna ukuphoxa ndo umfundisi onjani ke lo ngenza ngesibomu lo ufuna ukukhipha nje iwe ngikhipha inyama
ukuze iyaqala imisebenzi enyama. Because bazane uNkulunkulu imicabango yakhe higher. uNkulunkulu wakhetha one man 4,000 years. One man. Lapho civilization yama-China, ama-China ayisekwazi ngisho ukwakha iy'khali, ayisekwazi ngisho ukwakha izinto i-technology etholakala manje upende, sebedesign upende ongasuki. They were brightest people. Amajini laba amaGibhithe sebakhe into eyithuna kunanamhlanje isa-analyzer iyahlula abantu. Uma ngaba eyongcwatshwa wayifaka phezu komkhumbi wawulayishwa uFaro uhamba phambane namanzi kodwa uhamba straight. I-technology powerful. Bakha i-mummifying liquid nanamhlanje basayisearch ikhona phambi kwabo bayisearcha ngayonke le technology. Ayitholakala le liquid engazi babeyithathephi. Abantu behlala phela kanjalo. Wasuke indoda eSidomi nawo bakuthi uAbraham. One man in the country of El. One man. My failure wayishinto ekufuze babona uNkulunkulu maba ekhuluma nawo kokuqala. Womlayela lapho uthini. Funda uGenesis 12 verse 1. Uzobona ukuthi yini enza ukukholwa kube likhulu. Nina ubona amaJuda ngene ephuma nje. Aphuma maseqala efuna ukuthi nathi asifane njengamanye amazwe, asibe nomongameli, asibe nezwe, asibe nento ethile efana namanye amazwe. Athi uNkulunkulu lokho yezeni kakhe kakhulu ke manje ehlatheni. Because uqala kwami nani unobody. Ngifuna ukunitshengisa ukuthi nani nawe musuthi ngifuna ukufana namasonto, nathi sifuna ukuba njengamasonto, uzobona uzogcina ugcwala ezonweni. From verse 1. Chapter 12, from verse 1 to 3. uJehova wathi ku-Abrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Funa ngesingisi. Funa lalela iqala lendlela. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country. The first thing is what? Is out. Amen. Yes. And from thy kindred. Phuma nakwakini. And from thy father's house. Phuma ngekazini lakini. Unto a land that I will shew thee. Uye endaweni yefaith ongayazi. Qhubeka. And I will make thee a great nation. Qhubeka. And I will bless thee. Bless. Go ahead. And make thy name great. Yes. Ubando. And thou shalt be a blessing. Ubando. Akhona into eyi-1 Abraham azoyenza. One thing. The only thing amakayenze ukuphuma kule security yaziyo yomndeni nesecurity aphume konke amadlozi. Mase phuma ilahamba indlela engazi ukuthi uyaphi. Uba yonke ke le trouble. The biggest trouble. Labo Abraham ephika umfazi wakhe. Labo Abraham, it was when Abraham ezama ukufana nabanye abantu yaseGibhithe esifana naba. As long as edunguza nje elaya ukuthi lo muntu uthe uzongenza mina. He never got in trouble. Nabantu baNkulunkulu the same thing today. As long as ungezuthatha upon yourself ukuthi ayisenginesikhathi esingaka sekufuza uNkulunkulu bekufuza ukuthi ngileliva. Hey! Uzokwakha imisebenzi yakho. Yazi ukuthi uIsrael why Israel wasiwa eGibhithe eBabylon.
Bantwana ba-Israyeli lento ababenza bezama ukukhonza uNkulunkulu, bezama becabanga noNkulunkulu. Leli Bhayibheli kuhamba izwe the soil yangcola, and uNkulunkulu wanted to give the land peace. Awufunda 2 Chronicles yavala manje chapter 36 verse 21. Konke understand uNkulunkulu ngesinye isikhathi uzoka kufaka ejele. Ngesinye isikhathi nje akufaka poverty nje adedele yini uyalwa naye. Kunento afuna wazi ukuthi uBraham uNkulunkulu awukubeka esibhedlela ubheke phezulu noma insuku ezo3 ukungenzi lutho. You see, so into enza sixabane noNkulunkulu ile siphithiphithi. Ulona lona ufuna ukuba ngcwele kunomunye, ulona lo ufuna ukushwela kakhulu kunomunye, ulona lona usefuna ukuthi yena usekukholwe kakhulu. Ngaloko ke manje bonke abantu abakholwa njengoba besebenzisa nje manje bethe kundiswa bajaha ukwenza icompetition. Icompetition kujahiwe. Babone ngathi nje manje singcolile nje asila emhlabeni. Boningi makho namthatha mfaya crash into amufundisi khona. Akufana ngohlula impilo. Uqhamuke nento zakamoya. Yazi uNkulunkulu umhla ufika kuyena ngeke asakujajela ngeyodwa yakamoya. Yokujaja ukuthi umphathe kanjani unkosikazi wakho. Ujaja ukuthi ubaphathe kanjani abazali la. Ukuphatha ukudla nimoza la enkonzweni. Ubukazi ukuza umuntu ophathe kabi la ube ne feeling la enkonzweni. Akubuza la yodwa yakamoya. Ubuza lento za la. Ukuthi waphuma kubani esikolweni. Mawufika nje uthi matric basazi umbombo uthi hayi asithi rapture athi irapture nganitshela kahle ngathi umina ngede wazi usuku kodwa usuku lokuregister lazi baphuma ubani esikolweni into ayilindele nje to ubunyoko ugcine umthengela ukudla uma akho la empedeni onjani lokuza into kubiwe kini uthi habe ngeke keyboard etendeni uthi kubiwe mina lo keyboard ibili umuthi uqala ubona ukuzana uthi ukwenze njani yini ngoba abazane bahambe bacashe izinto ezi-reality sihamba sabazane sishumana ubuze ngensizwa la what ithuna lika makho ugcine ukulicleana mfana nami saqasha athi into zamathuna nathi uthi hayi hayi angisazi ngicanga ukuthi obhuti bebeya nasithi wathi uthi uyakholwa kodwa lento ihamba ngicabanga ukuthi hey ijulile lento ungathi uyakholwa ubuke nendaba nethuna lomuntu wakuzala awukwa noma athi awuyangikholwa ukhonza kodwa ungabi nandaba nalo kutshengisa ukuthi khona into la kuwena seyafa ekubeni umuntu. Inkolo yakwenza kanjani? Ikonze kwenza ugcine uzonda abantu bakini. Kuthi kushoniwe kini wena ngisho ufika late nje uthi vele esikhogweni bengakholwa umalume. Umalume wakho lokuma kanje ukuthi uyakholwa kodwa. Usangumuntu kodwa. Kushona umuntu lo muntu awuphila naye yini lekushintshile manje? Wayisilwane kangaka. Kuluthathe wena ukuthi suka lento azifuna ukukholwa. Mina ngevula umgodi. Utakwe intshumayelo zabo zikhakhani. uNkulunkulu okubuza ukuthi wawuphi kugulusisi wakho wena. Bebazane ufuna ngakho iwalingi ungathathi izinto zikaNkulunkulu uzenze zakho uhlulwa ezakho. Wena umela emhlabeni isihlahla esimenge nyawo zombili usingawuqhama usakhisa uziphu namanje. Umuntu esifazana uhlala phansi wayesalesele awukabi ingelosi. Balenge nje uzenze ngathi wena uqhame emafini. Umuntu nje ungena toilet kunuka njenga wonke umunye umuntu. Kodwa manje ikodi yakususa la ekhanda uhamba la ehlathini buka bonke abantu uhleli unyiphile uNkulunkulu uzakwehlisa. Bonke abantu baphakama kodwa uva
Nakini kufika kwamakhalane awusayingisho ukuya kwamakhalane uvula ngewindow kanje. Ukushona isoni. Mhla washonelwa wena uyobona ukushonelwa kuyafana. Uyabona mina nje manje dala ngakholwa. Akaze umzali wami nogogo wami akaze bathi basindisiwe. Even though ngabakhulekela sebeshona. But abakhulu bekhuza amehlosi nje. But you cannot believe ukuthi mangibuka isithombe sabo. Every day I wish I can see them there. I'll never imagine abazali bami esihogweni mina. Because I'm human. Masufike kulozinga wena ukuthi wena ukwazi ukuthi umuntu wena uyaphila la emhlabeni nomuntu wakuzala uthi uyashe esihogweni lo. Ivangeli uhamba uthatha imisebenzi yakho. uNkulunkulu ufuna umuntu nje. Umuntu nje. Unozwelo, unothando. Ufuna umuntu nje uNkulunkulu. Umuntu nje mama umuntu othi abantu balambile manje magcwele abantu sebekudlela ukudla ngisho kuthiwa kuhlatshwe kube wena uthi abantu sebephuzile amahewu. Uyabona into oyithanda uNkulunkulu wena. Amanganaka abantu ube umuntu nje. Nje kuthiwa kufiwe lapha nabakhonza idlozi ufike uyembe lapho ube umfana wendawo ube umuntu nje. Lento ekwenza ukuthi wena ube nemsebenzi esonto lakho ekwenza ungasayezwa ubuhlungu babanye abantu lapho ke uThixo wabantu bonke emhlabeni. uNkulunkulu uyahamba nenceko as long as isabathanda bonke abantu. Yaqala inceko yakhe iqeqebani labantu. Yazi ukuthi iculture endalayo iseTC 1910 khanyana wahlanganisa abantu wabavalela lapha wabanika uniform waba nalendayela kwaba nesipeleti wahamba uNkulunkulu kosalinte emva lokho wavuka ukuthiwa ulokhuzana uShembe 1912 wavuka kahle naye ekhulumela bonke abantu angazi wa-offendwa yini nje siyabona uyashintsha uniform abantu bangala abafazi sebegqoka izikhumba sekwento njalo wahamba uNkulunkulu. Emva kaloko wavuka uModisi IPCHC wavuka uModisi healing inzima kaModisi ethe gula esibhedlela efa wathi uNkulunkulu uzophila. Bengathanda uModisi bengakubekisa isandla bekhuluma uphila. Wathini wakhe empire and throne lapha waqhokisa abafazi amabhanchi angafana amadoda wakhe hell on earth. Wakhinde enesifungo sakhona wagcina sengathi uNkulunkulu anyana la mayingena imoto zakhe ziyiparade wenza njani uNkulunkulu wayishibuna. Wafika emva lokho Alexander Tawu ezama ukufaka izayoni la wafica abantu abayikhuthalele nje into enogqilazi umuntu omnyama. Yabona lapha into nje ubukhoboka uma ngabe nje uthi uhlambuluka la ngomna kaModisi mawuphenduka uhlambuluka kuyena before your budget izokune process basoba into basinjalo la izayoni. One mistake twice umfaka ku7 usibuza ukuthi kona lo mbabadizo lithi iBhayibheli munye bona benza ku7 ufakwa njalo unobuqila yiladi baphalaza inezinye oyize washo kuhlukene kuyasetshenzwa umuntu wakhona magnet inkinga encane engaka encikaka umze ichaze be serious athi hey befuze enyuka intaba ubona uthi hey lo nto befuze kwenyuka intaba manje ekuzile nje ngo7 days bese emanzini simfaka emanzini sibona ukuthi ibe nesitoko ubona ukuthi yini unzima wenza njalo kolokolo shi kuqhamuka umama wayethandaza kuthiwa umama ulo ungono ubani lo wase St John's wathandaza someana 1938 wenzeka ngemva kalokho wabona ukuthi kwenzeka ama miracles wathi abachatha because ufuna ukuyibona idemon ufuna ukubona liphuma ngezinto
Aphethe izindlu zabo zalihlaza laphana ngoba wenza njani uNkulunkulu? Afike Assemblies of God. uNkulunkulu wenze imanga emva kwalokho kodwa sibahlanganisa sibanika i-membership bavalele lapha bangafani nabasefaith. Wenza njani uNkulunkulu? Share. uNkulunkulu uyithanda kabi into esestradini. Ivangeli njengathi ubukhotheni nje lihamba lithi amen kwa wonke umuntu. Mawufuna noNkulunkulu nje ungakulingi unquma abantu uhambe nje ugijima nje. Ngiyathandaza lapho khona. Athandaza lapho khona ubeka i-open air lapha. Ungayakhi into enepende. Ene-uniform. Ukuthi like hey baba nendlela esicula ngayo sodwa la lutho. Sonke lezi zinto ubona ukuthi ivangeli uNkulunkulu efika kumina zonke ngizombona kangathi uNkulunkulu abantu bebaningi kangaka kodwa uNkulunkulu babambelele emthethweni abayitshelwe abantu kunzima bokhelele kuyo. Ngifuna umuntu ofree iphara, ngifuna umuntu ongezuba umfundisi inja lekinqi istradi lapha imqomo bafika ukuthi futhi wesethi nawe ke mhla usubishop usuqala uhlonishwa sonejazi lakho ligqokayo yabona mina ngikhaniphe kabi nothi nje ngiqala ningikhonza ngibonto wese beyangikhonza vele ngimithise ngifuna ukubona ukuthi awumuntu lo ngiqoma gebe intombazana iqhutshwe lapha kwami iqhutshwa ungixolise ngikhipha imphusi xolise thatha umageba sihambe siyoxolisa siyogeza igceke lomuzi lapho nibona ukuthi ke umfundisi lo forsake their wicked ways. Lendo Chiso moyibambela thina sine message thina singcono forsake. Mawuza uNkulunkulu that doesn't count. He doesn't know that. Akakhethanga because of that. Lokho is just your appreciation. Doesn't count. What counts in lokho athe yena he will do. You know that? Unkulunkulu ba holy instantly when he saves you. Immediately exindisa. Uyena has made you holy. He has accepted you with family yakhe. Uthola ukuthi wena nzosikhathi awuka ngokwama moral ability akho. Kunale zingakaphuma usho ukuphuma kwena. Wena ngengqondo yakho usathi hayi ngisanda ukukholwa mina. Phambi kwaNkulunkulu yazi umuntu osanda ukukholwa ubright amethandazela abantu lapha. Andwa umoya kade ebona ilight. Ebona ilight over umuntu. Umuntu osezoshona le light kuzothi imbozwe ubumnyama. Uthi ke isikhathi uyachaza lena. Uthi sister usanda ukukholwa ngethu yakho sister. Sister usanda ukukholwa. Uthi yebo, uthi I can see because the light lakho is still brighter than elabazalwane. Lo senukholwa akaye ngishisoka. Kodwa phambi kwaNkulunkulu uclean nawe. Because akakabi nemisebenzi yesoto lakho, nemisebenzi ukuthi ngcono ngoba kudala ngila, nemisebenzi yokuzenzisa. Yena ungcwele by declaration. And mawuzohlala lapho uthi umuntu lento okayeki namanje uthi ngingcwele by declaration ngisalinde yena osangideclareile ukuthi angilungise in his own time. Uyokhonza kalula. Maka waqala banemthetho like after 3 months manje after 6 months uzoba nenkinga. Ngoba uzofakaza lo uthintisa kuphela 6 months umide. Ngoba idemon liyakuveza masuphakeme ukuthi kahle akushintsha. Lutho. Uza mina 25 years ngisenziwe mina. Lutho. Akona encane into nje egazini lami ephumile kuthiwa njengokwasikhakhane lutho. Konke ubusoka bakasikhakhane, konke ubusoka babo mambura abula. Bonke ukudla ingane kula. Kugcwele konke akuphungwana kancane kugcwele konke la ngangazi nebebula akushintsho kancane into lutho uNkulunkulu akayikhiphi ukuzatshengisa ukuthi kule new covenant le it's not your works kwasa wena you must wonder
kwase wena uma ufuna ukuzuyilumba uthi hey madoda ngisawumuntu wesilisa nje kwenze njani akuthi ndiki because somebody wenza into ongayazi by yourself ungathatha umsebenzi yakho wicked ways uzoyinamathelisa la because uphenduka kube wicked ways cute I know uyaleka siphila kanje vele kuphoxe kumithe lonke lelikhwaya uNkulunkulu emtshengisa ukuthi you are still people. Never ulahlekela uba umuntu bangcwaba nendlini la eMandela Park ngomba wonke lamasonto la eSouth Africa. The only thing esilimazayo eAfrica nje yini the greatest curse enza ukuthi abantu bangalithathela ivangeli nobe lithathile balinamanselele idlozi yini idlozi into efuna kuyenza. You will never ufike kumuntu wedlozi nangumprofeti wakhona ungeke uzokutshela into ngisho you will never ufike kuyena akutshela ukuthi ungenzi lutho khohlwa ngisho noma ungamsukela nje uzazi anginalutho uye kuye nje umuntu edlozi uthi hey ngibona ngathi ngingani iphupho amaphupho akho uzophuma kunento ngeke akutshele nje umuntu edlozi ukuthi hayi ufree kunento mayikhohle ukuthi uyawuzama yabona uma ungahlanganisa manje leyo mpande ikithi ingakho ufile ngathi konke efuna siyenze ngitshela la mina mama ngathiwa nje manje ngiqala iCult kunjalo ngoJanuary 21 days ngoJune futhi ngiyaniphinda futhi and abantu besifazane abagqoke into ethile isikipha sami sihlale sivele ungqoka isikipha enesithombe sami la ungayibona engagcwala la kwafika ubaba emsebenzini wathi sikakhani uyakholekela manje ngithi mina hayi angakhuleli baba ngwaphi uthi hayi usadlala kanti lento yokuthi la kuthi ku WhatsApp mhlambe 500 amali cancel ngishumayela la e-rate ngibona ukuthi labantu mangisakho iCult manje sozana khuluma igama sikakhane khuluma igama umprofeti khuluma igama futhi uNkulunkulu zenza imanga ngabona ukuthi hayi lo moya ungisakunala lo moya yabo sikakhane mangofuna unyathele nje egcikeni la unyathele phela uyayifaitha na uyayizwa wenza ukuthi lo muntu hayi une faith la ngabona ukuthi waqinga thitha lesigubhu baphila abantu uyabona sekune stick uyabona mamba nespeaker la kuthiwa ngeke umenze lutho iyanamathela lento ifuna kuyikhipha enyameni imnandi enyameni imnandi uma ngikutshela nje ukuthi no wena une healing wena awudingeki uzabe usikhakhana wena uwedwa une healing wena uwedwa nama miracles wena uwedwa uNkulunkulu adike emthandazo kamprofeti for you God was ish yeah wena uNkulunkulu ukuthanda unjalo uhelp phambi kaNkulunkulu awuna fault ubani ozokunamathelisa iCult it's you oka imfundisi wakho amela ashinte ezokwenza ufile unecala uNkulunkulu akaza declare abantu benecala ubani ulithi Bible who can lay a charge on God's elect why uNkulunkulu himself does not see a fault. Then the sense that is a declaration of worshiping him. Skumbuzana how precious is him. Must shine on so as declare declaration of God's righteousness in his own time. No one, you will never make yourself holy. And logo I'm telling you. Kulabantu emhlabeni abazala bene good morality abona nje abantu abajongothane kanje ababheke phansi kanje. Abantu abazalwa nje bebheke phansi. Uchaza ukuthi lo muntu loyo uma umhlanganisa ubani umuntu la engibona ukuthi wazalwa vele eyiphethuwele akake ngimbonayo la. Kodwa nje ngizama ukuqhathanisa nomunye othola ukuthi lona uzalwe vele engabambeki. Phambi kaNkulunkulu bafana. Manje inkolo le emphasize imithetho igcina yenza labantu abanesimilo ngemvelo bacabanga ukuthi bona bayakholwa yenza labantu abawazi ukuyibamba nje ngesikemvelo cha ukuthi bayakholwa kanti ngesikhathi bona abanenhliziyo ezimbi yazi abantu abalungu abanenhliziyo embi ngani umuntu ongakhulumi ufika kubheke
akuqalekise bese athi ngizithulele. Wena uhlangana naye kanti usekuyizihlandlo sesi-20. Usedlulele exoleleni waqasha inkabi wafaka esihokweni wakubilisa esihokweni. Wena ingoni uxolisa oqala singaxolisa. Athi uyaxolisa kodwa. Uthi uyambuza ngangabonaphi futhi. Because ube record akaqhumi. So konke lokulunga lokho phambi kaNkulunkulu konke. Ozayela ekhaya ungazayelanga ekhaya zonke lento ziyafana kaNkulunkulu. Izoni zonke lezi zinto ifebe. Olungile ongalunganga bamaNkulunkulu is the same thing. Akufuneki isonto ke lelo uthatha abanye lizikulunga kwemvelo izokwenza ukulunga kwemvelo kube ivangeli. uJesu ephila laba bonke abantu abenokulunga kwemvelo bamshaya ngamatshe. Bonke laba abade beyifebe ngokwemvelo ngokubona wonke umuntu uthi sifebe lezi bona oMaria Magdalene wonke lokenge isemva wakhe wonke nekenge igebengu lezi. Ibona abantu abaccepta la bonke laba basethempeleni they were ashamed. Abantu abalandela uJesu kwabantu ukuthi ukukhisha madini na u7 lapha omiye ukukhisha madini emathuneni abantu abanjani lawo namathuneni emathuneni. Laba babengena amadimoni asange beze nokuza because banento enyameni yabo yokuthi no asidinge ukushintsha. That's a problem. Iyo nto ibona ivangeli ngamlelizwe because abantu banento abangayenza ngesintu banento abangayenza ngomsamo banento abangayenza bangalungisana. But bakwazi ukwenza intombi bona ngoba bamba umhlanga bayilungisa intombi bayayihlolwe kuze kufike indala ishaya bayakwazi ukwenza uNkulunkulu akabathintike. Ufuna labo nondidi uNkulunkulu abangenziwanga lisiko abangenziwanga lutho abangena defense. God is running after them to show ukuthi he can pick up anything. Why? Because when the self-righteousness ukhule ipampers all your life, God is able. What's else again? Stop. Let's move forward. Let's ubheka ukuthi ayikho yini into umthwalo ozakhele yona. Yabona mina mangibengiya uNkulunkulu ngikhipha yonke into ngithi uNkulunkulu mina angazi naNkulunkulu angazi nje lo okusondayo nje. Ke ungibona manje uNkulunkulu uthi hey uNkulunkulu ngabona ivision nangu noBranham ngiyamathi lutho ngifana nomuntu ophenduka manje ukuthi mina uNkulunkulu manje isoni la. Because uNkulunkulu your wicked ways le wenza ukuthi angabathanda abantu those wicked ways le wenza ukuthi ushintshe namhlanje umakhelwane wazi ukukhuluma nayo those wicked ways those are the wicked ways the same wicked ways umthetho awelethile la emhlabeni uzoveza abantu ukuthi ba wicked bazama ukugcina umthetho they became more wicked. Forsake your wicked ways. Baba siyabonga in the name of Jesus. Siyakonfessa izinto indlela zimbi siyakonfessa ukukhumula namhlanje ukubulunga kwakho Baba siyabonga Nkosi yami Baba uNkulunkulu engcwele siyabonga uNkulunkulu siyavuma ukuthi sizahluleke siyavuma le message singcwele through your grace. The message is your hand reaching us by predestination. There's nothing esingayenza to make ourselves a bride. It's by election, Lord. Noma besingaba perfect kanjani kunabantu aba perfect emasontweni la abazi noma twa uNkulunkulu sibonga umuso siphele wona asizofundisana lutho asizofundisana ngokuthandaza. We call now wait upon thee in the name of Jesus. Namhla Nkosi siyamangala uma sibe Baba, you have walked with us in the name of Jesus. uNkulunkulu uthembekile uThixo mahamba nathi siyabonga Nkosi uJesu gcwalisa your grace over us kuba wena
esiyo. Yamukela indumiso. Yamukela umusa. In the name of Jesus. Glorify thy holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you need to cry, azama ukuyeka. Ilethe phambi kaNkulunkulu. And keep it there. Umkhonza uNkulunkulu umthande more than anything. Serve him. I'm gonna tell you. We're burning a sack. We're burning a sack. We'll mangala now what happened. Udumo lonke lo yaNkulunkulu.